matay fuing rakawat kami kapat na. Makaranam ipipalanginan no sere si Yeswa yang idu kabuan no niya kawan no tawa jitan ni Satan. Makasikapat su araro si Yeswa jani kuman. Hamadilyo na ukakcin na. Wurun yang ni Satan di Yesu. Manirang jam nukamano yung anak no tao dutuam pancen pala arwa batu. Akapivalyo na miyampaw. Tu visan ni Yesuam ucireng dosui suam begena kadeun wikabi no tao. Tamak dekdeng pa uciri-ciring nani yamata dutua ikabi no tao. Makaranam yang ay napangisatan si Yesu do Yerusalem nga kanginan niya do tuk na no rakwa panaralayanda. Manirang jam nukamano yung anak no tao do tuam ukso pada do tira umito. Tao ciring do suisam manuwiwu tao do to sutinsi na mangi umrat jimu. Sutarapian da jimu no limada kaji na miraran no aimu do watu. To visan ni Yesuam ciring do suisam dinyong ililam dama o panyirsingan niya tao dutunyo. Amuri ni tanggahan na ni Yesu ni Satan do makarangato ko na kapacita na no pi kamamatawan na kanuarwa masa-masawid no karawan. Manyiring si Satanam no si miligitod ka amrarali niya kunam tukunami minaw makakariya ituruji mo. To visan ni Yesuam ang irana mo Satan. Tao ciring do suisam irali nyo panyirsingan na tao do tunyo. Sui kaya na no irarali nyo. Taabu'y kararwana irarali nyon. Makarawanam karwan na si Yesu ni Satan. Akay no arwa tinsin niya matadutwa sumidong siya. Mamiring na ni Yesu si Yohan niya nipteng dado pamtenganam mi sinawli do charidi. Amjira na may bawi si Yesu do nasala. Tani mangira na may bawi do chapenong. Uyijiran no ram amyan urido sipulo na kado na fo tadi. Machisengen do rakwa mi bubnengaranum. Aming ngaran so charidi. Wichakman na sangam tudi mangununungu ciring no panuy-nuywan na so ciring ni Yamata dutwa may ngaran so Isaya. Ta manirangam utaw do sipulo na kado na fo tadi. Amachisengen do rakwa mi bubnengaranuma kado may ngaran so yota na aywa yanandano bekena tau do yutay do cari diam wo amyan do ya kasari-sariana manyay do kawak-wakdam macita darana wo na cirain niya mata do toa mapataradang sira ngimya puno kanang wo kapijimuang narana ni Yesu no nanawuna manirangam karwan nyo pirat na nyo tayar na makikay uya nakatalamurong ninyo ni Yamata doto. Mangunong si Yesu do pasalan no rakwa may bubnengarano ma ngarananda chadidiam macita na urarwat katawa mangangangagap. Ang ngarananda si Peter si Simon akanukakto na may ngaran so Antore. Amroyo no tawarda. Maniring si Yesu diram. Macilulu kamu jaken. Tananawun ko inyo. Suicak manyoy mga patawa mapanupso tao. Mamiring dam tudara na nga ruyu tawarda macilulu di Yesu. Alikay pa ni alaman nam macita na ni Yesu anak na ni si Pitay. Aming aran so yake
akano kaktuna si Yoani, akano amada, asisipitay, at tumunod so niya yumadata wardo tatalada. Macita na sila ni Yesu tawagan na sila. Ni makikay sila kumarudo tatalada, kano amada, amat silulura na di Yesu. Nilibulibun ni Yesu pichi diyan na do cari dia, kapanganan na una so tao do pininorienda dudang. Ami jemuang no italamurong na niya mata do tua, kapangiwak-wak na so mikingi na tao dudang. So ni piyam-yamir nganda na do ngaran na ni Yesu do sidia. Amurun niya ngayon da no mikingi na tawa, kanu kubutan no kalamsuyan ni Satan na tawa, kanu mamura-muraya tawa, kanu di makapigunagunaya tawo. Ni mimindawak man sa nga tawa yang ida tutangayin na. So ititigasan na sila ni wakwakan so kataw-tawo. Aru tawa ni mapudo charidi, akado may kasangar na nailya kado Yerusalem, akado arwai jedo katubangan no yotan aayo. Anim machilolo di Yesu.